Deputy Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council ubadairu MDC Kemolai Constituency uba PT Sawkmie hakasking satjan katiyo blala ula Pynkup Burom yah nyungut Nongkitkam Shnong jong Shnong umrenja ki belanok senyang sikat dai syaka jingkiu syakhamat jong Shnong hakiliang baro. Kini ki nyungut Nongkitkam Shnong ki dai urang ba Shnong bamenta ba seibor khongwir lembak hindringut ki rang ba Shnong barim ba kentup yuba SM Roy Nongdhar ba adhon umdor ba jarlan manar ba berlasting thank you ba Josiah Kharngi ba plistara wel nongrang kani gejing Pynkup Burom mi Nongkitkam Shnong do ba Sawkmie kalong kum kadak ban ai gejing itu ya gejing sakri jongki halaka Shnong kathau kabalawan jaru hakakep bagi rang ba Shnong kidon hakakim khat ban ai gejing sakri upat ba namar gejing sakte sakhum haka hukum jong yang syari Meghalaya High Court hakani gesngi lai don rekat lang gi longkme longkpa bat ki samla jong Shnong kum nale juga kum numismat kalong ai ke di koi hi ka Burom hi nang bale ka pinang trim ha kalong nam ta ka ha ka bia te ha ni ko por mata e bu gadon so kim tu ye ka competition of libro koi koi kalong ko yen rang ba ban train nam ta ka jim ha ka jim ya ka Shnong ka tha hi bro koi barang ju ko por de manong mata ki rang ba ki tli hap ba de tli nam ta ka jim ha ka jim ya nang ne jing kalong ye pher jimot katang kalong kanumora kanu ka jingbia ka Shnong thau hi bro koi de hoy na Sawkmie na kaliang gilong kamiru na community mi gilong kami na kaliang hajigedu na kaliang jong rambak na kaliang jong pi na community gilong kami ni so Sawkmie ba silong kamiru mata ke kit khiab ha na community na kaliang jong aro ngese pe gilong kami halu ko man khat na gilong kamiru na Sawkmie ng samla ka sports club nu machwa hadu mataru asing samla sports club treshtam hoy o mene na kaliang jong na kaliang baber hagi por machwa ha ba family o mata ka so kuslai ba Maling masuk slide maling ano kaji skor kaji samla mending kamu semua kerja baru mulai samla jingi dan kam kanukai dan sama lagi pak penonton men melak banyak lagi dan kam mata kaji kam melak balik disuruh ke board MDC kalau balik kam dan ke skim ke berarti kena amnan skim mata MDC MLA serkala mang lepas sikur tam sistem samla lagi jom nong kami lagi jom pada masuk ke jom mata apa nak jom na simet na Shnong thau serkala bu sikur tam sistem na mata jalan kampanye ba kum urang ba Shnong para Pynkup bor patkit yang kam ba la ka bor ba buit pi penun kam khnang ba Shnong kan bit kan biang ngin yai kan mau jinom ki kam ba jong ki ba se bor hogir na ka benda ga jing tre jong ki kum urang ba Shnong umrunja blai unang ka ku yipi pada ga yeng ka sem jong ki khublai sipun SD ba proses ti Sawkmie Deputy Chief Executive Member jong ka Khasils Autonomous District Council kade benda ga dong dan sakit IT masipor ya bang IT masipor subhana ka jong ni ga long ba ni thapti he ka por mata Jarlan mana? Baar masih sesuai.